Zbog zadnjih ratova na Balkanu, mnogi Bosanci da bi spasili život svojih porodica i sebe, potražili su spas u drugim državama. Ali nikad nisu zaboravili odakle oni dolaze i ko su. Svaku priliku koriste da pokažu svoj identitet, kulturu i običaje. Tako i u ovom norveškom gradu Skjenu, gdje se održava festival hrane i na kome se očekuje oko 60.000 posjetilaca i 120 izlagača. Bosanska dijaspora predstavila je sebe i svoju domovinu kroz narodnu nošnju i kulinarske specijalitete. A koji su to specijaliteti kojima oni danas predstavljaju Bosnu i Hercegovinu? Od specijaliteta mogu navesti pečenu jagnjetinu, znači cijelo jagnje na ražnju, koje je veoma atraktivno. Većina ljudi nema mogućnost da to proba. Mi sami znamo koliko je tu vremenska količina treba da se to pripremi. Pored toga imamo ćevapčiće, pileće režnjiće, imamo raznih pita, znači burek, pita sa krompirom, krompiruša, neko je zove tako, neko je zove pita s krompirom. Imamo suho meso, znači suhu govedinu, suđuk, travnički sir koji je jako popularan i publika je jako oduševljena. Koliko znači to za vas da predstavite bosansku hranu ovdje i da ste u narodnoj nošnji na ovom festivalu daleko od svoje domovine? Jako puno to nama znači, da se zna da nismo zaboravili otkud smo, otkud potječemo, šta se kuha kod nas, šta se jede, kako se oblačilo. Džemo, sa kojim ciljem izlazite ovdje danas? Naš cilj je da što bolje prikažemo našu državu Bosnu i Hercegovinu s tim da se dokažemo Norvežanima odakle smo, ko smo i kakvu tradiciju iz naše države smo uspjeli da donesemo. Želio bih navesti isto tako da naše udruženje koje broji otprilike neki 200 i par članova ima jaku želju i radi na tome da predstavljamo našu državu Bosnu i Hercegovinu bez obzira koliko je ona daleka od nas. Šta najviše ide od ovih proizvoda? Pa idu dosta ćevapi, a sad trenutno je janjetina in. Svi čekaju na janjetinu. Miris pečene janjetine privlačuje mnoge Norvežane koji su dugo čekali u redu da bi probali ovaj specijalitet sa ražnja. Jedna od onih koja je napokon uspjela da dođe do komada janjetine, ovako mi je odgovorila zašto je izbor pao na ovaj specijalitet. Fordi lammekjøtt er veldig godt, og så er det sesong for rå. Og så det veldig godt ut når de holdt på å grille det her borte. Men de griller på en annen måte enn det er vanlig her i Norge. Hva syns du om det? Jeg syns det er bedre sånn enn om du griller det i stykker eller skiver. Så smaker det bedre sånn, helgrilla. Nå er det den store timen? Ja, nå er det det. Hva syns du? Veldig godt. Veldig godt. Kunne godt ha spist det igjen. Travnički sir, suđuk i suho meso. Svak pravi na svoj način. A ovo je na naš domaći način i niko se do sad nije makar žalio, a ja ne znam kako će biti dalje. U razgovoru sa prisutnima čuo sam samo riječi pohvale za ove ljude koji su predstavljali Bosnu i Hercegovinu na ovom festivalu hrane na jugu Norveške.